Nā, hea i ki ngā tatauranga tūruhi o te wā, tokomaha ngā ahi Treidiana me ngā Amerikana, kei te haere tūruhi mai ki tō tātou whenua. Teitei tonu ake hoki ngā tatauranga mo te hunga e tai manene mai ana ki konei, ha hakoa kua pakuheke i te marama o hongongo i ki nai nei. Ko te pātai ia, ai rānei ka a reipa me Aotearoa tuatahi ki tā rāua ki taurangi i te wā o te kōwhiringa pōti, arā kia kati haere te kuaha ki ngā manene. Nei rā, tā tātou tute tōranga pū, Eruera Rerekura. Hei tā te Premier, aha kua kaore te hekenga mai o ngā manene e tāpiri ana ki te mahere o ngā rā kotahi rau kei te whai whakaaro tonu ki taua take. Focus for us, of course, was on the settings. So a lot of discussion around the numbers. For us, it was about making sure that those who choose to call New Zealand home are getting the best opportunity possible. That means making sure that the work that they've had an undertaking is available, and that our students in particular aren't being exploited. Kua rahi a ke te hunga manene e tai mai ana ki Aotearoa nei, mai te whitu te kau mano, whitu rau, tai noa atu ki te whiringa anuku, mai i te whitu te kau mano, toru rau, i te wahanga orite ki te rātau, hei tā tatauranga Aotearoa. Nā te whakarahinga o te hunga manene, kua puta tēnei take, hei take tō rangapū. I te mea kei te whakamārotia te hanganga o te motu, a e whakapaetiana ia mo te whakarahi ake i te utu mō ngā whare. We have an infrastructure gap in our tourism industry that really we're committed to working alongside the sector to make sure we've got the infrastructure but also got the people working in that sector. We've inherited from the previous government a massive infrastructure deficit because they failed to make the investments required to keep up with the rate of population growth that we're currently experiencing. Engari, he rautaki tōna ki te whakamāmā ake i te hekenga mai o te hunga manene. Our target is to improve the immigration system so that it works better for migrants and it works better for New Zealand. Te āhua nei, kua Aotearoa te whenua, e tino pirangi tiana hei wāhi whakatā o ngā tangata no ahi Treidia me Amerika. Eruera Rerekura, Te Karere.